Alors, Gaël et Nemgavam Andro avait un nail penako, je ne tout le monde, à démocrater l'air. Daus ma tal vendrasse, ranijonge da bebunon, pays ouam da bebunon. Alors, ezonj, ya, da la vraie pepini, beangouez da gonz hag da eskem edouare da zelou d'antrao, pezo n'est ket une affaire inienel en démocratelez, une affaire olek en inie. Da la vraie bezeus sonjou invel petost, a zo bodet bar stroulajou, pe gevredigechou, pe hag a reze a lak war a renk raktres gevredigechel. Hag amman eo kentor pal an demokratelez da la vraie eskem war menojou disanvel gwir, me eskem ye war raktresou rezis. Ha neket un affaire penons égoïsme quoi. Modal eo un dictator da la varede o me a ren er vro Ma fait son ma domaine. fait son ya. Palar da ze, neke de doare inienel de la rede égoïste, ma fotor. Mais un sentiment, Noël, yes, mu en mu adut, hag a gret, ne vez ket mu douge du gront in. An demokrateler, per politikarian drivras, nin ket mu interesset gut nain mi, e man en ur bedal. An draze zo anat gant ar system kapitoulour zo tammig eve pler. Da la vrede ar kapitalourien a lak an dut da zonj eo un affaire inienel. A just a war, setu perak e la ran me ne ket politikerez ar system ekonomikel. Ar system ekonomikel zo ur system ekonomikel, me pez a gont eo ar system politikel. Hag mesket eo un tammig eve, enfin, an trao, setu perak an dut a gred eo un den ouzpen un den a ra ur raktres gevredigechel, mais ne keze. Une fin, un affaire eskem an ini, un affaire gant menojou disanvel rede kroui ur menoz brasor hag a lak an dut da mont barok. Un tammig evel an emrenerez, un demokratelez a zo savet bemde, ad savet bemde, ad ijinet bemde, hag da la vrede ne ket ur system stabil tamm ebet, bezeus reolennoù evit lakad ar menojou da vezañ eskemet, hag me bezeus ie un ent a zo da gemer rede priderian var an ent quoi. Priderian var an ent.